urusaku rw'indege za gisirikare rwumvikanye kuri wa gatanu mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev mu gihe intumwa z'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika bahuye n'abayobozi muri guverinoma ku cyizere cyo kubona amahoro hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Izo ntumwa zirimo iz Afurika y'Epfo, Senegal, Zambia, ibirwa bya Komore na Misiri. Ubugereki bwataye muri yombi abanyamisiri 9 mu bifitanye isano n'impanuka y'ubwato bwatwaye ubuzima bw'abimukira 79. Cyakora n'umubare byitezwe kuzazamuka mu gihe amagana baburiwe irengero. Umuyobozi w'itsinda ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tunisia, Ahmed Najib Chebi, yarize guverinoma gusenya inzego zose. Chebi yageze uyu munsi kuwa gatanu mu biro by'igihugu bishinzwe kurwanya iterabwoba kubazwa ku byo ashinjwa harimo kugambanira umutekano w'igihugu. Kuva perezida mushya wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ahagaritse amafaranga yashyirwaga mu bijyanye na peteroli mu byumweru 2 bishize, ibiciro byayo ku isoko ry'amagendu ku mupaka wa Benin nabyo byikubye kabiri. Naho guverinoma ya Tunisia yiteze ibihe byiza by'ubukerarugendo, igihugu kikazasurwa n'abantu nk'abahageraga mbere y'icyorezo cya COVID-19. Biteze ba mukerarugendo bagera muri miliyoni 8,500,000 mu mwaka.